دم باش تماشاوان هجا از صباح رشید از خلکای روح پیوینا ارکیجا را پیشکش کم مجرد ما ایرو لسر انجام دانستاندن آستانا هر وها رشنویسا دستورا کوروسیاج بو سوریه آماده کری هر وها کارو چارکین انجام اجتماعی کرد سوریه میوانیم الاستودیو ممستا کامیران حاجو سرکی کمیته هندین دروای انجام اجتماعی کرد سوریه ممستا بخیرات الاستودیو سپاس دسپیک دم سر کنگره استانا راوستن کنگره استانا و انجام چوادیتن ولی وکون زنن استانا انجام جوینا مسکو و جوینا مسکو اگر یک لیوگری بری چند هفته ابو یک گرینگترین جوین بو براستی جو گوجارا پیشی سه دولتین خودی باندور د کنفلیکتا سوری دا روسیا ترکیه ایران هفدو جوان اوی گول دجی هفبون جارا پیشیتین جم هفج بوی جارا سرکرنا پرسا سوری دگومانم دلوی دریت اشتک پلانک هاتا دانین د اساسی وی پلانی دا شر وستاندن نمره یکو هگر شر رانا وسطه جنیف ودیت جنیف نتشو سری جبر او شر وستاندن ندبو جبر ویجی آستانا جی ارمان جی وی نمره یک شر وستاندن بو پرانی جی گوچون او چکدارین گل سر عرده خودی هزبون گو کارن شر وستانن لی لآستانا جی و لموسكو جي حتى درجة تشتك خياتك تركيا وروسيا جدينا ده شر وسطاندنه ده ايران وسوريا نا رژیم سوری بهوردکی گونها سرکتن عینا پشتی حلب تایبت وک گو د روشک خوش دوید علی لشکری دا حتی سیاسی جی بلکی خولد بینه جبرویجی نا خوازه خوگره ده شر وسطانیت خوازه دوام بکی بلکی و بهیجی دهبو روسا بتندی گوت هگر اون ویش را وستاندنه خراب بکن اما لهم بروا بسکنن و جا استانا سرکا ارمان جاوینا شر را وستاندن بو بله تو ارمان جندن تو انجام سیاسی اندن لاستانا چه نبو؟ تشتك فيتاليا دركت بله يعني روسا رشبلكا دستورك تسليمي واكربو بله خلی نکربونه خودی دخیه یعنی نبدلی وابو تایبت افهزن گلک جو اسلامی نتزانه بله مستمع ورن سر ویرش پلیکیان جی ویرش دستورا رشنویسا دستورا روسی گرنگیا بشداری انجمن رشمانیا کل سوریه ده استان ده چی بو؟ انجمن کردی یک جه یعنی بشدار بون اوه نمره یک چی جوینه گو سر پیش روزا سوریه تشتک ببید و انجمن لوی دره بی نابه نلور بی یاد دوا هیوی او بون گلوی دره دانستاندن سیاسی جی چبن لی بهتر بو مسئله کلشکری لوما او رول کتا درجات دوا دا لی هبون دیتنا خلکه گهاندنا نرینه انجمنه نرینه کردا خستنه کردا تچاوا ما به هر چی قاسی جی کلیسا دت خباته بکه پیوستا گلکی پیوستا عمل هر دوری بن گرانیا انجمنا کردی جدی دیار کرنگو انجمنا کردی بیوینا جوینه سروی آستاولو گل کی بلند دولت یگو خودی بریارن به انجمنه نابه او گرینگی کا بله انجمن شمالی کل سوریه لاستانه چند شاندین ناف دولتی دیتن کارج مربجل سرچان خوین جبو چه بونه او دیتن از دیتایلی و نزانم حواله ما نو هاتنه هم ندیتنا بله لی ادزانم گلک دیتن يعني شاندي أوروبي ديتن بيديرا حجي الواد أبو أزانم ديتن لتفاصيل النظام راسي. بله امور سر رش پلکای رش نویسا دستورا روسی بو سوریه و چه وادید و کو انجمن شمالی کل سوریه. نهار رش پلک بری هر تشتی يعني تشتكي جو حتى درجة كي قالك جي دبجن منا ديتيا وبسر جو ديتن أو كتير دستواد وتخازن جي بازن. چند خالد گرینگ تید آنها یکو مهرگاف گویی وکو انجمن مثلا سکولاریزم يعني المانيتا دولة سوري أبنا يكجوا خالي جرينجتي دا يادي بحثا جمعية مناطقات كي يعني وكا قوتي فهم كرن ج روشة إداري برو تشتكي دي وهري بس أو تشت نقل كي زلالة دوي دستوري دا أمجينها دا تماشوان جي زانبن نوكا يكي حقوق ناس از لید میزن وکا سیاست مدار لید میزنن او جی فرقاوی هیا تیدا بحثا اوتونومیا کلتوری تکرن
اگر اوتونومیا کلتوری به او نه هنکی کما لگو تل دیتایلات میزنه تبدا حسه گو بلکی هنکی برو نه اوتونومی زیاده ترجی بلکی برو فدرالیت از نه نکارم تشتکی ولو تثبیت بکن جبر گو هیجی خندنه جدا جدا جرهنا تخمینه ما هر گاوا که پیش ده بالنسبه ما في کردا ما في كردات بحث كرن زماني كردي هرمي كردي دا و زمانه كي سركبه وقتی بحثا وكم قوتي والجمعيه مناطقي كي تشبه وكجو ياغو كاري او تشريعي بك يعني قانون دريخي دي مقدس هلاتك دخي دستي هرم هذا او دستلات حتى كودري دوي دستوري دا نقل كي زلاله دوي يعني كي بهتر السرب سكني از نابتني خندنا قولو سفق سرد بيجم لأز دبينم مثلا نافي جمهورية العربية سوريا عربية درابي سوريا تدانين دوا مثلا علمانية دا صوند مثلا كوي قالبا كي دا قو حمو بيك هاتين سوريا دا خوتي دا ببينن نقلها مسلمانتيا نها جمرة مثلا تيبيراوا لسر وثيقة لندن يا وثيقة الإطار يا دستا بلند أم قلق لدجبون جبرتش جبرجو دخست يعني سوريا كعروبي إسلامي بدين نشاندان أم لديجي بيننا أنا أف رش بهلكا قوتي خياكن هردوا دراكي عرفنا وين لسر رش بهلكا لسر يا لندن يا روسي أنا ما هي أو نكري أم هي نرو نش نقول هال فيديو بيجم رخني ماز تاني خدنا خد بيجم يعني وكو أنجمن هي ما تشتك نقول يا برا شاش نوي فهم كرن يمب تخمينا وكم قوتي هاجر بالتاني اوتونوميا كولتوري به دوی مروفنکی وینا پیش ده بده د چارچوبه اوتونوميا كولتوري ده نه بكوي قالبه حتى جمبه امنيجيكي مثلا فدراليه ولی مستقبلا ها هنجي بروسارا رمشتبو چه رشنويسا كانجي چه داخوازن روسا كربون كو اف خالين هان كتنت في رش بلاكا روسيدا اف تشيغور هذا الكتيبري چند ما هذا الكت بله هنا جو روسا در خسيا روسا خلينا كرا خدي هنا جو او انستيتوت كارتر هيا معهد كارتر هيا در خسيا واجي هري ناكر يعني كسين زاني بوچلو يا وقت ما روسي تنجي ما بحث كرنا جو هري نغونا يعني او نكرن ابنا بي ما تشبويا انا كي اسبيت حسم جفين لفيينا وادا تشون بلكي رولا واتي دابي او خلكي جو حاضر بونجي جركبريه بونجي هن بلكي كسي سربخو كرد بوكا سربخو اللي ممكن انجمن يجيد ناف ذهبن خباتك بويا دوي چارچوبه ده پاشي افرش پلك دركتيا افرش پلك نتالياويا داين دست سوريا كالي ميزنن اوي مشي يا نامشي ام بتخمينامه بنسبه هيزن عرب وهيزن اسلامي ويقل زحمه بها بمشي لوقت وكم قلت مثلا علمانية الجم اسلاميه ممكنه ياد دوا مثلا عربه يعني عروبيات بيجن ما في كردا ند في چارچوبه ده خاصن لمجن لا مركزي كاداري وخلاص جاركي دي دولتك كمركزيه افنا نولود بيجي جبر وينا هناك دجايتيا في دستور دناف هيزي اسلامي عروبي ده يقو ايرو دركبريه ده بن يعني غير دركبريه وتخمينه من ريجيم خوجي به ويل دجدر كده بلاش باش ريجيم دجدر كده مادام كو روسيا درخصيه نعم روسيا درخصيه ما ريجيم كهرباء روسيا نها او بعسي هاتو حسيجات جو كردنينا برسا كردينينا يعني حتى هاد منتاليته كده انا قلت اشتكي نبي كردنينا ريجيم كهرباء جا روسيا ام بتخمينه ما هاجر ام بيجن وريا تالي وروسيا بقلكي بدجواري لسبب بسكني وامريكي جي كمان حول ده انا رولا امريكانا قلكي زلاله دي واتشتيغو بوي امريكي جي كمان حول ده اصبح راكم نا ريجيم نجي ركبر كاربن لدجدر كفن كاريت تشتكي وفرض كلي نهم بتني ولو ازمانه و قبول بكن هناك شغل جي لازمه واحتمال اجي قهرتن تدببن جبوي رازي كرنا حمو طرفه قهرتن شو يعني بس اف دستور ام بيجن علمانيات نافينا هلين انت شي بخنيدا مو كان نمونه از نظام يعني از بيجم هاجر هات وصر ماصي دانوستاندن سرچبو
هر طرفك ويا خقري بله انجمن رسمانیا کرد سوری جی وکو پروژه دستور راشنویسا دستور کی درخواست بون الگوری و دستور روسی چه نزیکی یک نوار هر دوان هيا دتش ناداره وكما قلت علمانية يك جوات اشتايا نافي جمهورية سوريا شخوا ام بري دعودكن زماني كردي ام دبينن او افتشتي بهري ما كردي وغريدا يعني ليه ما دستورا قوما او كريا برو فيدراليزم ده افنا نولو خيات كي بس هناك او فيدراليه تدخيات كم قلت او جمعيه مناطقيه او شيء او تشاوابي حساب لكن جوهر هريمك ومجلس كبير تشريعي هبه تنفيذي هبه شابه ابنا هناكي بشرو جمع بيتر فهم لسر دستور خو وبروسار دانستاندن كريا يعني روسيا تشنرين وداك لسر دستوري نعم دستور ما حتى انها ددق ونغره درباسويه ملي يك جيل جنيف كوميتا ماي بيونديا سروكي انجمني هناك حوالي دي امادبون ازبخنا الوربو باشي كوميتا ما يعني مكتبه ما قانوني هي انجمني او جيل فيدي هولير دانستاندن سركرن جهانا في فورمولا هنا هاجا حتى اواخي تعليب الصيني دفي انجمن اريبكي يعني دفي دنگ دانسر چه بيد انجمن دا بيجن بي اري افا في دستوراغو ام او قداغا تعليم هي نگها بدري بلف انا هو كنجي و چوانه هناكي بحواله مي هندروا وغريدايا از نگلكي اگادار مي كنجي جويني واچه بن چاواچه بن ل از باهورم نزیک اوجی چد بن اساس کنگره اوجی نزیک به اوجی چبن ولی ما سنفکر سر استانه عالیین کردی بتایبەتی یک پیادیان روحاندک عالیدین کو بشدار نبون د استانه دا رخنه اخوان ل سر جوین استانه هبو لسر شاندا انا کسید دوی جوین استانه هبو و اف رخنه چه وادیتن رخنه واش بون رخنه واد گوتن انا کسین ورتیا کردانک افنا نرخنه او شرکی سیاسی نام مواده او بجنم نونرتیا کرداد کن بجنم نونرتیا کرداد کن نه نرخنه او بالتالي همات تعويب كي شد بجنات حريه بابي مقام بلي خو بروفاج وينا غرك هر كردك جبلي ركبتي شد بجنا ناكوكي سياسي وانا قلت وانا كرد الويدنا غرك تشكي باش يعني نا اوينا راستا تشتي سياسيه ونا نهضنا معسكرن لي هبونا انجمني دجفيني ولودا قلكي جرنجا نبونا وي قالك خرابه بله يعني ممكن جفين لسر سوريا بشروجا سوريا تشببن ام انجمن وكو بشكي سركا درك بريا سياسي سوري دا دكورسانا سوريا دا امنا باش داربن يعني امنا خباتك باجيرت كن ومي هرغاف جيبكن بله بنرينا واش برتش بيادنا باش داربو بيادنا باش دار روسيا بياديش نبر ويدر بيادنا باش دار سبب ايه قالك يعني بيادنا باشك ج ركبتي حتى وكفي دقيق بيادنا قلت يا ازرك بري في ريجيم او نا ويجي بازان هاجر وي بشدار بي بشك ج ركبريا سياسي يعني عسكري جي حتى يا ريجيم بروفاج بينا امزانن هفكاريه قدنا واده اجبر ويجي نا ركبريا سياسي سوري نيا لشكري قبول دقي جو بيادنا واده بي كانجي هلوستا خو جوهر بالنسبه ريجيمي وهاتا في علي دي هنجي اصبحوا من جهه بجهه لي حتى قول جم ريجيما حتى قو هما هنجي قدنا وضعها افرنج قد ركبريا سياسي سوري قبول بريا استانه بيدي هرقاب لسر دزگاه خويا راغاندري تقول روسيا وما جنيفه باستانه بن جنيفه اف جبرت روسيا او نبر روسيا نكر يعني روسيا وقت ويدكي لهمبر وينا دولتنا دي هنا قبول ناكن مثلا ابيغو بشجيريا ركبريا سياسي سوري بقشتيت كن ملاطي سوري وكتركيا قبول ناكن يعني هكا وزنا دولتها به هكا وزنا سياسي سوري خبيو كم قوتيتا ما قبول كنج اليه ركبريا سياسي سوري بله جوينا استانه يعني انجام جوينا استانه دانستاندن استانه و تشبج بو جنيفه و خوشكر به يعني و شبه زاني دوی اوی میزن وکا پروسیس کی از باورنا کم هر جوینک روجا دی جهل تشتی خوش و باش و بس ری خوش کرن از بترما بله و نها بلکی هناك تشتوي خویات کنجی ده تلیا او هزي لشکری بخوب خوجا کتنا پیسی را هفدا لهمبر جبهة النصرة جبهة النصرة
وەکە هێزێکی تێرۆر نها شەڕێوێ تێکردن بە دەستێ عینی ینی ئەوە گوهێنێکی وەختێکی باڕە شەرێ ڕژیمێتکردن ئەو یەک ژەنجامی ئەستانانە ینی هێدی دوێ بڕاستی شەڕاوەستێ یادی هێزên تەرۆریست وەکە داعش و وەکە نەسرە وەکە غەیریوانە دوێ شحۆلێ رابن حتا هێدی چارەسەریە سیاسیژی ئەو بێژبەر ئەڤناژی بهێزن ناولۆ هەسانی و ناوێ ji encamê astana got ev hemû li ser vana bibne yek heta yanî tu werê mantiq lê mezêne tê mezênê gavayî ew ê leşkerê çûne astana û rejîm jî û Rusya jî û Amerîka jî û Tirkiye jî hemû li ser serê vana wê bine yek divê wa hêza ji holê rakin belê li Cenêv ene kesê beşdar bir gera bêya Cenêvê belê bêgoman em beşekin ji Cenêv و چه پروژه هنج بو جنیف یعنی چه هنی چه خراب به مهرگاف گوتیا یعنی بنسبت جنیف و دانوستاندنا وانا هبونا ما گرنگا لی دواج وینا دا نه هرگاف پرسا کردی بتنی سر ماسیا بله یعنی جوین دواج وینا دا گلک پرستنا سر ماسیا وقتی کو دورا پرسا کردی هات ام لودری ام پروژه ماهیا ام دیتنامه مروجا پیشی گوتیا ام سیستم سوریا حمیده سوریا که فدرال بینن و اف هدی ام پید حسن گوهی هر کسی قبول که سبب چنا ایدی علوی و سنه نما کارن یعنی جیانه که مرکزی یعنی ولی مستعف نرینه هو نه نجی رژیم و نجی گلک آلین اپوزیسیون جی حتی نها قبول نکرنه هم کارن بکن حتی که اف آلیه هم قبول بکن جبوی خاطر فدرالیزم لسوریا پیک بی نبتنه هزا انجمن لازمه هزی نامنتوی پیوست ev meseleke mezin ne meseleke biçûka û ne got me zora rejîm biriye û zora rêkberiyê jî biriye leşkerî me zora we biriye û mêl wa ferz kirin divê hine dî ferz bikin bes wextê xwediyê wê hebe giringa yanî lazima xwediyê federalîzmê hebe lazima hergav doza wê hebe lazima projê te hebe ez çima dibêjim hêdî guhêwana qebûl dike wekem gotî te êdî ticarekî dî qewetê û merkeziyetê bike distê pêkhatiye jivana wê karîsek bê ji Sûriya re ji ber wê jî êdî da beşkirina desthilatê yek ji careyên herî منطقیه جبوی خاطری سوریا که هفدو گرتی بمینی. ولی ما مستمع هر نافره که مجارک دیل تبعیرن. ولی تماشاگران هزار نافره که جارک دیم لود گرن. تماشاگران هزار جارک دیدن باش جردی میوانی خواهم مستعد کامیران حاجو سرکی کمیته پایندین در ویان جمهوری اسلامی کل سوریه و دیگران ما مستعد جردی بخیرات استودیو ارکی از خوازم سرکارو چارکین جمهوری اسلامی کل سوریه و کمیته پایندین در ویان کسی راوستن و دما داوید و چندین جوین پیکانینه اف جوین هان بکیرا بو جبو چون بله دما داوی ام چونا ترکیه بله لوی داره ما چند جوین گرین کردن جوانا به وزارت درویا ترکیه جوانا به کواليسيون را ائتلاف را امرو نشتن جوا ام به شورمندا یا سیاسی یا سفیر امریکی برسا سوری ام به وهناك هزه يجوج دبج ائتلاف يجي برداون وقاو هزه ديمقراط او نا خصن ما ببين ما خلك جديد يعني بتركيا سرچمو بتركيا يا مي تركيا قالكي ما تخصتم زانبن استانا بريويل كويا وچاوا مثلا استانا برسامه دويدا قالكي امسر وسطان راسي وتركيا ام بينن دولتك جرينجا يعني سرسينوري سوريا دريجبونك او سرسينوري كردستان سوريا بتايبت ام بينن تكليه مو تركيا باشبن وج بشروجا كرداره باشبي و بنگهاوی جی اواگو یعنی رئیسگرتن ج تایبتمندی هر طرف کیرا
يعني وكون زانن او مساله برجونديانا يعني نه مثلا برنسيب او برجوندي ما انا برجوندي وانا دوا برجوندي هذا دوی ام زانبن ملوانی بکن چاوا ام ملت خوش جوی زحمتی وانا بکن اف بنگهاویا ام سر استانا راوستان ما خص فين بكن استانا واجي قلت لشكريه يعني بهتر جبوي شر راوستي ام بقشتي سر روشا سوريا اخوين واجي برسوا هبون كا بري سوريا الكويا ونشاواد بينن يعني بفيرنجي دو چارچه بده ملا وجوين ويب امريكا را هروها باوبوزيسيون سوريا بول سرچبون بكواليسيون era ما براسي هناك ديتنه ما هبون سر كواليسيون ما قلت سروكي بيبو جيجري بيبون ما قلت كواليسيون هدي يعني خلقك جي درد كبي ضعيف دبي نوكرنجين لازم نوكرن قلق وراده يك جي جاركي دي ريخستني وري نوكرن جبن هناك كلاشن هنا جي دركتنا هناك هزين سياسي هنا استقالة خدانا يعني او دوي جي ببي يا دوا ما قلت وانا دمك دريج ويعني هناكي وجع قرتنك دقرت يعني كابي تشبو وجعوا ذكر بس هيزين تندرد وابون قركون واناجي ادي هشكرا وطازيب كان مقابلي مرتي سوريانا وجي رخنا كمال وابو يا ديجي ما قو لازم اف تشتي ما بوركري يعني دوكيومنتا سياسي بقشتي اتلافي گوهرتن اکته ده چه به ما بری چند ساله ما به برای کریه نه لا خوازه و چه گوهرتن ولی من جانه کی دی وقتی ما اتفاق بواره کر ما گفت ام فدرالیت خوازن هنگی نه هات ما في دستوری وره تثبیت کرن ما گفت ام جاره کی دی و دوزید کن يعني فدرالي وره تثبیت کرن تخمین ما دست بجوینا کرن اجبوی هنگ نو کرن دواره رخصنی دجی و بلکی دواره سیاسی دجی ببه و حوالی مروه ده بشدارن دو عجبینا دا و ما هیوی های گوت اشتکی باشتر و نوتر درکوه او بو چارچوا اساسی یا دیجی به امریکی را ما بحثا قلق تشتاكر جوانا مثلا ما قوت دوی صدي صدو ناري كاربن فقرا بلش مرقا يعني افيك جي خالي سركيا جمرا ما في وايا يعني زاروي بي ولاتينا دوي فقرن برسبا واتشبو برسبانا هر بيجنا ما هولدان يتكن يعني هر قاف بيجي نا بيجنا ما شيك ياو وما قوت يعني بقشتي سر استانا اوجي برس هات نكرن براسي اواجي خص فين بكن كا ام تشد فكرن سر بيش روجا سوريا سر استانا سر جنيف وانا اوجي اخافتن سر ويجي تشيفو يعني بقشتي افبنا بله كارو چاركين كوميتا پنج در بیان کسی ده پیش روجه ده چه هنه پیش روجه ده وخوندنا که وزارت در امریکی هيا بله ما بخوا خستيا امرو ساجي بنام ليفيا تيت حميميم خستن امهرن امنا چون ما قلت ام تخازن و ببینم ليفيا وين اجي و ام بينن افهر دو تشتي سركنا وكي ديجي هنا كارو باري مي دي ام تخازن انكي مكتبه خو بريكو بيك بكن جاكي خو فرفكن دورنا دي ام كاربن مكتبه خو بكن امنكي بهتر وقت دزگه کار بکن اب کاروباری الپیشامن هاون ملا اوفیسیون خوازن وکن لکیجان ولاتا لفر الهولير ما ام تخازن يكي وكن ل بروكسل ام تخازن وكن لالمانيا شخوي صالك اوامها يعني ويفا بي يعني حتى جما بي ام لو هدي تشن لي ام دخازن لقلق ولاتا وكن امكان تزاني تشاوانا امكانيه مادينا بهتر نهات تشتيقو امكارن بيجن افن او جيوي هناك جوا بيكين بلكي هنج واجب كبنا بروجنا بيش روجدا اليوم صاير اخفت انك تداوي هذا قالك سباس ياوتكم هيفيا سركتنا جوار تخاص انا قالك سباس ما مستوى كاميران حاجو سركي كوميتا بينجين در بيان جمال اسمانيا كرد سوري تيرو ميفان استوديو اركبو قالك سباس التماشاوين جام جاشن داوي خلك خيرو حتى خلك دي بمين خير وخشيده هالشعب